yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Mina buluu guyyaa iidaa hoggaa xawaafee sa'ay irraa raawwate minatti deebi'eeti mina bula. Guyyaa sadeen iida booda dhagaa boolla sadeenitti darbatu'uu jecha. Duuba guyyaa lammeeysaa iidaa dhagaa 21 minarraa guurata. Dhagaa akka Muzdalifa'arraa guuratee kan dhagaa namni san dura darbate kan najisa hin ta'in sunni jibbamaa odoo kan isaan darbuun fayyaa tayullee taate. Duuba hoggaa lammeeysaa iidaa kana zuhuriin gaye odoo salaata zuhurii hin salaanne deemee boolla sadiitti darbata. Wanni darbiinsa jalqabuun boolla duraa tan masjidul khayfitti as aantu hoggaa darbatu boolla tana bitaa isatti dhiiseti qibla'atti gara galee dhagaa 7 tokko tokkoon itti darba. Akkuma tanaan dura dabarsine akkaataa darbiinsaa keessatti eega darbatee if dura deemeti bakka dhagaa warra darbatuu takka darbuu isa hin geenye qibla'atti gara galee dhaabbatee du'aa'i fi zikirii godha. Dheeressee hanga suuraa baqara'aa qara'an takka sodaa rabbiiti fi if xiqqeeysuu mul'isee eegasii boolla lammeeysa'aa tajiddu'utti dabree akkuma ta duraa darbatetti darbatee hoggaa irraa raawwate dhaabbatee hanga suuraa baqara'aa du'aa'ii godhata. Eegasii boolla kaarraa tan gara makkaa as aantutti dhagaa 7 darbata. Akkuma guyyaa iidatti haa tayuu guyyaa iidaa isi itti garagala. Ammoo guyyaa sadeen iida boodaa is itti gara hin galu hoggaa dhagaa is itti darbu akkuma dhagaa boolla biratti darbutti qibla'atti gara gala. Isiin mirga isatti hafti. Duuba hoggaa boolla boodaa tanatti dhagaa 7 darbatee fixe akka boolla lamaan kaanitti bira hin dhaabbatu. Biraa deemee bakka bultii isaa dhaqee mina bula. Ammas borummaa guyyaa lammeeysaa iidaa dhagaa 23 minarraa guuratee eega waytiin zuhurii seentee akkuma kaleessatti dhagaa 7 boolla hundatti darbata. Guyyaa sadeen iida boodaa kana zuhurii booda malee zuhurii dura darbuun hin gayu. Boolla sadeen tanatti hoggaa dhagaa darban boolla guddo'oon jalqabuun dirqama. Isiin ta gara masjidul khayfii aantu eegasii tajiddu'uu itti aansu eegasii ta gara makkaa as aantu itti aansu ammoo
yoo ta boodaa tanarraa jalqabe takkitti gara masjidul khayfi takkitti gara masjidaa qofaatu argamaafi guyyaa hunda dhagaa darbu'uuf dhiqatuun ni barbaadama. duuba hoggaa guyyaa lammeeysaa iidaa kana darbatan wanni imaama hajji irraa barbaadamu khuxbaa godhu khuxbaa yookaa dubbii dheertuu dubbatu keessatti wanni isaan barsiisu wanni warra hajjii godhu barsiisu namni fedhe mina halkan sadeessa'aa buluu dhiisee odoo aduun hin dhiine hin seenne minaa bayuun ni gaya jechuu. duuba imaamni warra hajjii dhufetti dhaammata. duuba namni fedhe guyyaa lamaan kana darbateeti odoo aduun guyyaa lammeeysa'aa hin seenne minarraa baya. sharxiin guyyaa lama qofa darbatanii deemu'u guyyaa lammeeysaadhaa kana odoo aduun hin seenne takkaan dhiine yookaa hin lin'e mina keessaa bayu. ammoo yoo odoo inni mina jiruu aduun itti seente takkaa dhiite maghribni itti gaye buluun isarratti jira. jarjarfatuun dhoowwame guyyaa sadeeysa'aa darbuun isa qabe akkuma san dura darbatetti dhagaa torba torba eega zuhriin gaye. yoo eega inni miya raratee aduun itti dhiite odoo inni minaa hin bayin rakkoo hara'aa fa'aaf hafee buluun isarratti hin wajabu. ulamaa garii biratti yakkallee hin qabu. eegasii eega dalagaa isaa minatti fixee gara makkaati deema. hoggaa makka gaye bakka muhassab je'amtu qubatuun ni barbaadama yoo isaa mijjaaye. bakkeen tun qabroota warra makkaa bira. hoggaa kana dalage hoggaa waan dubbannee dabarsine dalage hajjiin isaa guutamtee irraa raawwate. ammoo yoo umraa fedhe haramarraa gabbayeeti umraa hidhata. akkan akkaataa umra'aa keessatti siif dubbatu taa'u. yaa afaan oromoo wannin si dhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu.